Schwenge méch stehen fir enger Spielplatz sei, dat eng Fermetür vun de Spielplätze gemerken, ass fir de Leider klo ze machen. Wannnech gelieft giet net a Gruppen Kanner, Ären, Grosären, a wat wie sech och nach et Fënn aus der Noperschaft, die sech dann ze summen op Spielplätze von hunn, dëfir dat Klor dokumentéiert, dats als Spielplätze sinn zo, an d Leiit solle wannschlift doheem bleiwen. Sie kënne zirkuléieren méi op Distanz, een zu de Mäneren an ëmmer nëmmen an Ären mat de Kanner awer net méi, dëfir net a Gruppen. Dat wat ma awer och gemerk, dats eben wie dat die Eler Leiit gesot kräen, sie sollen doheem bleiwen. Well dat ass die Gruppe den am vulnerabelsten ass fir sech irgendwie kënnen unzestechen, respektiv an no, dann awer och mat schwéiersten Konsequenzen mussssen eventuell no ze lewen, dat de Leiit sollen doheem bleiwen, sodat en Akafstour an Plas gesät ginn ass vun eisem Jurentreff ze summen mat der SBL Jeune et Enfant. Das los go so weit, dat och verschieden Ären doheem matiere Kanner, die och momentan net allzuviel ze den hun. Natürlich sollen sie Hausaufgaben fir machen, wie dat ze am Gang sinn och do klein Kadoen ze preparieren, als beispielsweise wie kleine Säckelchen mat engem Pusel dran, den Leiit mat geliefert kräen, a wo och positiv Messagen dropstehen, wo gesot gëtt dat eben d'Allgemengheet fir jietfried do ass dat Solidarität, dat ze spillen huet, sodat den Akapstour, dat de leeft et Gemeng, also Servicer funktionéiere weiter, et kann en urufen, et kann e Maile machen, et kann die Sache per Postra schicken, gëtt alles tretéiert, well iwwerall do sitze Leiit an den Telefonen, wann eng froh ass fir den dann noch Rechnung zu droen, dann hummer nach en anderen Service an Plas gesät, dats die Sozialhelpline, wo Leiit soll geholf ginn, eler Leiit, die leng sinn, die effektiv mat kegem ze schwätzen hunn, wie dat ze allng doheem sinn, dat wann se entwie begeer hunn oder e Wunsch oder e Problem, da sollen se joch iwwer déi Helpline kënne manifestéieren an dann hier froe Stellen, die se ze froen hunn. Erschwenkt das Fichtege, dat man lodrop reageieren mit Liewen hält mat net op. An et geht och vir hun no an schmengt der so lo neis, fir einfach ze dokumentéieren, erschwengt zum Mols bei diesem gute Wider, dat et donno Firo geht, dats eben lo en Stopp vun de normale sozialen Aktivitäten iwwer die nächste Wochen. An donno geht et positiv weiter. Ich mein, wir sollen optimistisch sinn, wir sollen positiv no fir kucken, an de Leiit Mut machen, dat eben no dëser schwerecher Zeit, dat et doch Firo geht, an das genau dat, wat man wëllen als Message och heimat ginn.